ubu haravugwa inkuru ikomeye cyane yuko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gutoroka, barimo gutoroka kubera iki? Amakuru agera ku Ibendera TV aturuka muri uyu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko hari umwuka utari mwiza uri kuvugwa mu basirikare b'u Burundi boherejwe gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, aho bamwe bivugwa ko batangiye gutoroka no kugaragaza kutishimira imibereho n'imikorere y'ubuyobozi bw'igisirikare cyabo. Nkuko amakuru aturuka ahangaha abivuga ngo izi ngabo bamwe mu basirikare bari kuvuga ko batarimo kunyurwa n'uburyo barimo guhembwamo, dore ko ngo karabamaze igihe batarahembwa. Ikindi kandi bakemeza ko ngo amafaranga bahabwa adahwanye n'uburemere bw'akazi barimo gukora, dore ko ngo barimo guhangana n'imirwano ikomeye cyane banamazemo amezi menshi mu bice bya Baraka, Mirimba, Pozero, Minembwe, Rurenge n'ahandi, aho imirwano ikomeje kubashyamiranya cyangwa se kubahuriza hamwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Muri iyi mirwano ikomeye rero biravuga yuko ngo uburyo inzara irimo kubica, uburyo ngo bafatwa nabi, uburyo ngo bamwe imishahara yabo igiye kumara igihe kinini batari bayibona, ibi byatangiye kubaca intege. Ikindi nakubwira nuko muri iki gisirikare cy'u Burundi harimo uruntu ruturuka ku buryo hari urwikekwe n'itonesha basirikare abo Burundi, aho bivuga ko ngo hari bamwe mu basirikare basizwe na Perezida Petero Nkurunziza witabye Imana n'abandi ba neva. Kugeza ubu rero abasirikare ngo harimo ugupingana no guhangana hagati yabo, bivuze rero ko aboherezwa n'ubundi muri misiyo n'ubundi haba harimo ibice bibiri. Iyo rero ngo bageze akangaha ku mirongo y'urugamba, n'ubundi cya kintu cyo kwikekakekana no kudahuza ngo agikomeza kubakurikirana, bityo rero ngo hakoherezwa imishahara, hagira ibintu bibagenerwa byoherezwa, ugasanga bamwe barabihabwa ariko abandi bagasigazwa inyuma. Aya makuru rero kugeza baragaragaza ko hari abasirikare bagera kuri 43 bamaze gutoroka iki gisirikare, bakaba bari kuvuga yuko uburyo babayemo, ubuzima babayemo ngo ari ukubushyira mu kaga buri munsi, ariko ngo inyungu z'ibyo barimo gukora ntizigaruke. Andi makuru aravuga yuko bamwe mu basirikare bagerageje kugeza ibibazo byabo ku bayobozi babo babashinzwe cyane cyane muri uyu mujyi wa Baraka, ariko ngo ugerageje kugaragaza iki kibazo atahabwa ibihano bikomeye cyane birimo no kuba yafungwa. Kugeza ubu rero bamwe muri abasirikare bakaba bahisemo ngo kubiceceka, ahubwo amaguru bakayabangira ingata. Harabavuga ko umuntu ugerageje rero ngo kugaragaza iki kibazo, ubuyobozi ngo buhita bumufata nk'uri kugumura abandi basirikare, bityo agahita ahabwa igihano gikomeye cyane. Kugeza ubu ntabwo twabashije kumenya neza icyo ubuyobozi bw'iki gisirikare cyane cyane abaherereye aha muri Baraka bivugaho, ariko amakuru hari nuko abagera kuri 43 bivuga yuko bo bamaze kuboyikotinga cyangwa se gutoroka iki gisirikare. Kugeza ubu rero akaba ari inkuru ikomeye cyane. Ibi bibaye mu gihe imirwano ikomeje kuzamuka ku rwego rwo hejuru mu bice byinshi bya teritwari ya Fizi. Mu minsi ishize habaye imirwano ikomeye muri Mirimba, muri Rurenge, muri Kabanjo, muri Pozero, ahitwa Nyamirambi na Mivuri, aho abaturage bakomeje guhunga kubera umutekano muke. Raporo zitandukanye zerekana ko intambara muri aka karere yakomeje kuba ndende kandi ikaba ikomeye, ibintu bishobora kugira ingaruka ku basirikare bamara igihe kinini ku rugamba. Abasesenguzi mu bya gisirikare baravuga ko iyo abasirikare rero batangiye kugaragaza kutanyurwa n'imibereho yabo cyangwa uburyo bayobowe, bishobora kugira ingaruka ku musaruro w'ibikorwa bya gisirikare batanga ku rugamba. Ikindi kandi igikomerera cyangwa se gikomeza ibi bibazo nuko igiti
Gitega mu Burundi nako ibintu nago bimeze neza hagati ya President Neva na bamwe mu basirikare bakuru, aho bamwe bakomeje kuvuga yuko umugambi cyangwa se misiyo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta nyungu igirira igihugu, ko ahubwo ngo ari inyungu y'umuntu umwe. Bamwe mu basirikare bakuru rero bakaba bakomeje kurwanya yuko iyi misiyo yakomeza gukorwa, ariko President Neva we agakomeza nawe kuvuga yuko iyi misiyo igomba gukorwa ku kibi nikiza mu gihe akiri perezida w'iki gihugu. Reka twe dukomeze n'aya makuru, ariko nimunyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano ndakwinginga ngusaba ngo unkorere like, nyeneye like nyinshi, nyeneye subscribe nyinshi. Abantu mwese mudukurikiye muri aya makuru ndabinginga ngo munkorere like. Abantu bashyashya cyangwa se abasanzwe mudukurikira ariko mutari mwakora subscribe, namwe ndabinginga ngo munkorere subscribe. Nyeneye subscribe nyinshi, mubyumve kandi mubinkorere, muraza kuba amugize neza. Reka twerekeze muri Turi. Byagenze gute kugira ngo umujyi wa Mambasa ube wahindutse ville morte? Ville morte bisobanuye ko abaturage barambitse ibintu byose hasi, amaboko bayafata mu mifuka, abandi bayafata mu mayunguyungu, abandi baripfumbata, ibikorwa byose birahagarara. Mu yandi magambo ibi bivuze imyigaragambyo ituje cyayo mu mahoro. Abaturage bo muri teritwari ya Mambasa ni mu ntara y'Ituri bitabiriye ku bwinshi igikorwa cyo guhagarika ibikorwa byose mu rwego rwo kwamagana umutekano muke umaze igihe urangwa muri aka gace, cyane cyane ibitero abyitirirwa umutwe wa ADF. Nkuko amakuru aturukamo abitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abitangaza ngo amaduka, amasoko, amashuri, ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi byinshi bya buri munsi byafunzwe mu gihe imihanda myinshi ya Mambasa yagaragaraga itarimo urujya n'uruza nk'uko abisanzwe. Abaturage benshi bavuga ko bahisemo kuguma mu ngo zabo bubahiriza iyi gahunda yahamagawe n'imiryango ya sosiyete sivile mu rwego rwo kwamagana ibi bitero bikomeje kugabwa n'umutwe wa ADF. Nyamara bikavuga yuko leta nta kintu irimo gukora mu by'ukuri kigaragara cya gikomeye mu kugira ngo n'ubundi iki kibazo gikemuke. Kugeza ubu rero abaturage bakaba bitabiriye ku bwinshi iyi myigaragambyo yo mu mahoro. N'ubundi bavuga yuko barambiwe uburyo abarwanyi ba ADF baza bakica, bagashimuta, bagasahura abaturage bo muri ibi bice. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, turimo gukubita tubangura, ariko nyemerera nkubwire ko iyi gahunda ya ville morte yari iteganyijwe kumara iminsi igera kuri 2. Abaturage bifuza ko ubutumwa bwabo bwumvwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo hafatwe ingamba zifatika zo guhashya imitwe yitwaje intwaro ikomeje kubangamira no guhungabanya umutekano w'abaturage muri Mambasa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mukanya ndaje twerekeze ku rupfu rw'uyu mupadiri, ariko nyemerera mbanze nkwereke aho tugiye gukubitira. Nyemerera gato ya mbere yo kwerekeza kuri urupfu rw'uyu mupadiri rwashenguye abatari bake, by'umwihariko abo mu idini Gatolika. Tubanze tumanuke hepfo gato ya Rurambo, mbabwire yuko ubu ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbabwire yuko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abarwanyi b'igisirikare n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bya Rurenge. Baragambirira cyose
ni kuri gahunda yo gushaka kongera kwisubiza bimwe mu bice n'ubundi batakaje mu raka gace ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere mbabwire ko ubu tuvugana rero aba barwanyi b'iki gisirikare cya leta cyase barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo abashiriye muri ambushi iteye ubwoba. Hari amakuru agera ku Ibendera TV avuga ko FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugerageza kwisubiza ibice bya Kimete, Kabanju na Sara. Haravugwa ko rero bamwe bamaze kugwa muri ambushi mu kigo uteye ubwoba n'ambushi kabuhariwe Kabutindi. Ubwo rero ngo baturukaga mu gace ka Maniema baje kugaba ibitera muri ibice bya Kimete na Kabanju, ngo baje kurangizwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwaho n'ubundi ngo imodoka zari zibatwaye zatwitswe zigakongoka, zose zitwitswe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. N'imirwano ikomeje gukaza umurego muri sekiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru ava mu baturage no mu masoko ari hafi y'urugamba avuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugaba ibitero bigamije kwisubiza uduce twa Kimete, Kabanju na Sara. Amakuru avuga ko nk'uko ibi tubivuze aba barwanyi n'ubundi ngo bari bateguye igitero kigomba kugabwa muri ibi bice. Iki gitero bakaba bakiteguye aho bagombaga guturuka muri Maniema bakaza kugaba ibitero muri utu duce, ariko amakuru akavuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise babakorera ibyamfura mbi ubwo bari mu modoka n'ubundi berekeje mu misozi iri strategique bagombaga gutangira kurekuriramo urufaya rw'amasasu berekeza muri ibi bice bagambiriye kubyisubiza. Urugendo rwabo rero ntago rubahiriye, dore ko mu kanya gato cyane ngo ari bwo bivugwa ko imodoka zibatwaye zose zimaze gutwikwa muri ambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nkuko amakuru agera ku Ibendera TV abivuga ngo ibikorwa bya gisirikare byatangiye mu masaha ya kare, aho uruhande rwa leta rukomeje kugerageza gusatira ibice bivuga ko abiri mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko amakuru akavuga yuko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baguye mu mutego cya ambushi ubwo bageragezaga n'ubundi kwinjira ngo bave muri Maniema berekeza muri Rurenge kugabayo ibitero bikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mbabwire yuko sekiteri ya Rurenge ari mwe muri sekiteri zifite akamaro gakomeye muri teritwari ya Fizi. Imaze imyaka myinshi irangwa n'imirwano y'imitwe itwaje intwaro n'amakimbirane shingiye ku mutekano n'ubuyobozi bw'akarere. Abasesenguzi bakaba bavuga ko kugenzura ibice nka Kimete, Kabanju na Sara bishobora kugira uruhare mu kugenzura inzira zikomeye zihuza Fizi n'ibice bya Maniema, ari nayo mpamvu impande zihanganye zikomeje kubiharanira. Reka dukomeje n'aya makuru twerekeze muri teritwari ya Masisi. Mwibuke turacyafite inkuru y'umupadiri twasubitse, ariko mu kanya gato cyane ndaje tuyigarukeho nayo, ariko nyemerera tubanze twerekeze muri Masisi nkubwire ibimaze kuba kuri abarwanyi ba Wazalendo, dore ko nabo bamaze guhura n'uruva gusenya. Ni mu mirwano yongeye kubura ahitwa Inzingati, ahitwa Nyakigano na Gasenyi. Haravugwa rero ko abarwanyi ba Wazalendo bongeye guhangana bikomeye cyane abarwanyi b'intare za Sarambwe, aho bashaka n'ubundi guca inzira zerekeza Rubaya. Imirwano yongeye kubura kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi mu duce twa Nzingati, Nyakigano na Gasenyi, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba makuru ava mu baturage avuga ko habaye imirwano
imirwano ikomeye cyane kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi hagati y'abarwanyi ba Wazalendo na FARDC bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nk'uko aya makuru abivuga. Imirwano ngo yatangiye mu masaha ya kare ya mu gitondo kuri uyu munsi, aho abarwanyi ba Wazalendo bivuga ko bagerageje kugaba ibitero mu rwego rwo kwegera Rubaya, agace gafite akamaro gakomeye kubera amabuye y'agaciro ndetse n'imihanda ihuza ibice bitandukanye bya Masisi n'ahandi. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko n'ubundi urugamba rwabereye mu nkengero za Nzingati, Nyakigano na Gasenyi rukaba ari urugamba rwabaye rukomeye, aho hakoreshejwe intwaro ziremereye n'izoroheje. Aya makuru avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bahuye n'uruva gusenya kubera yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baje kubasukamo urufaya rw'amabombe menshi, birangira rero umugambi wabo utabahiriye nk'uko bivugwa yuko bari babipanze. Hari amakuru avuga ko muri iyi mirwano hari abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo benshi bafashwe miri, nubwo kugeza ubu nta mibare iratangazwa kandi akaba nta ruhande n'uru na rumwe ruragaragaza niba hari abapfiriye muri iyi mirwano ngo batangaze imibare. Amakuru agera ku Ibendera TV avuga yuko n'ubundi intare za Sarambwe zabashije gusubiza inyuma aba barwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Icyakora iki gikorwa kikaba cyongeye kugaragaza ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kugaragaza imbaraga zikomeye cyane muri iyi mirwano bakomeje guhanganamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abaturage bo muri utu duce baravuga ko benshi bongeye guhunga ingo zabo kubera urusaku rw'amasasu rwumvikanye kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Akaba hari impungenge ko niba imirwano ikomeje gukaza umurego ishobora gukongeza no mu bindi bice, bityo ibintu bagakomeza gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, rero nimunyemerere noneho twerekeze i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yo kwerekeza i Goma, yemerera anongere mwibutse ko hano turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada, ndakunyira ngusaba ngo unkorere like kuraza ko ugize neza no bikora. Ndagusaba kandi wowe wese wageze hano ku Ibendera TV unkorere like. Abantu bashyashya mwebwe munkorere like, ariko mwongereho no gukora subscribe, kandi ibi rimwe na rimwe biranabafasha kubera yuko iyo wakoze subscribe ukibuka no gukora kuri akano kameze nk'inzogera kanditseho all ukahemeza utamakuru akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Yitwa Padiri Jacques Retakamba Paruku, uyu yasinziriye. Uyu yarasanzwe abarizwa muri Diocese Gatolika ya Goma, akaba rero yaje kwitaba Imana aguye Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abivuga ko yari yagiye kwivuriza kuri wa kabiri tariki enye Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo Diocese ya Goma yabitse urupfu rwa Padiri Jacques Retakamba Pabuku. N'urupfu rwabereye Kinshasa ku isaha saa 1:15 za mu gitondo ku isaha ya Goma, nyuma y'uburwayi burambye bivugwa yuko uyu yari afite. Ibi byatangajwe na Musenyeri wa Diocese ya Goma, wanakomeje kwihanganisha umuryango n'abakristo bose, no kuvuga abakristo Gatolika bose muri rusange. Mu itangazo y'urupfu ryashyizweho mukono i Goma, Nyakubahwa Musenyeri Wiri Ngumbi Ngere, Musenyeri wa Diocese ya Goma, yatangaje urupfu rwa Padiri, avuga ko rwabaye inyuma y'igihe kirekire yaramaze arwaye.
Musenyeri yagize ati ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera nubwo yapfa azabaho. Iri tangazo rikaba rero ryibutsa risubiramo ivanjiri nk'uko byanditswe na mutagatifu Yohani muri 11 no kuvuga umurongo wa igice cya 11 umurongo wa 25 mbere yo gutumira abemera kwibuka bapfuye mu masengesho yabo. Musenyeri wa Goma afatanyije n'ubuyobozi bwose bwa diyoseze akaba yatangaje ko ababajwe n'urupfu rwa Padiri Jacques Retakamba Paruku, asaba ko Imana icyanse Nyagasani yamwakira mu bwami bwayo, kandi asaba ihumure no kuvuga ku bakristo muri rusange n'abo muryango we. Itangazo rivuga ko gahunda yo gushyingura izatangazwa nyuma mu izina rya diyoseze. Musenyeri Willy Ngumbi Ngengere ikaba yihanganishije cyane umuryango w'uwapfuye, inshuti, abavandimwe n'abakristo bose, by'umwihariko abakristo ba diyoseze ya Goma muri rusange. Urupfu rwa Padiri Jacques Retakamba Paruku ni igihombo gishya kuri Kiliziya Gatolika ya diyoseze ya Goma imaze kubona ibura rya padiri benshi mu myaka yashize, buri gihe bigatera amarangamutima akomeye mu miryango y'abakristo bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere twerekeze no muri iyi nkuru nayo ikomeye. Ni inkuru iturutse muri Tanzania, ni inkuru iturutse kandi ku rupfu rubabaje cyane narwo ruvugwa hano muri iki gihugu cy'abatizedi. Reka munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana polisi mu ntara ya Pwani ni muri Tanzania yatangaje cyase yataye muri yombi umukobwa w'imyaka 16 witwa Rahima Musatito, yamushinja kwica nyina witwa Khadija Hemedi Shaka w'imyaka 51, nyuma yuko ngo yaramubujije kwitabira isabukuru y'amavuko y'inshuti. Umuyobozi wa polisi mu ntara ya Pwani yitwa Salimo Morkeze avuga ko uyu mukecuru yaratuye mu cyaro cyahitwa Musoga, akarere ka Charinze, akaba yarishwe kuwa 28 Nyakanga muri umwaka turimo 2026. akavuga ko polisi yabonye ko umukecuru Hemedi yakubiswe ikintu gicyaye ku mutwe bimuviramo urupfu. Uyu mupolisi yavuze ko uyu mukecuru yashyamiranye n'umukobwa we amubuza kujya mu birori by'isabukuru y'inshuti ye byari byabereye hafi y'ibitaro bya Musoga. Akomeza asobanura ko umurambo w'uyu mukecuru wabonywe n'umufundi waruje mu rugo rwa nyakwigendera kwa 29 Nyakanga muri uyu mwaka, aje gufata sima no kwishyuza amafaranga yari yakoreye. Akomanze asanga umurambo wa Hemedi uryamye hasi, amaraso ari kuvirirana. Polisi yataye muri yombi uyu mukobwa, iperereza rikaba rikomeje mu gihe byitezwe ko uyu mukobwa agiye kugezwa mu rukiko. Polisi mu ntara ya Pwani yasabye ababyeyi, abayobozi n'abaturage muri rusange gushyira imbaraga mu burere bw'abana babo, bakamenya ibibazo bafite kugira ngo hafatwe ingamba amazi atararenga inkombe. Uru ni urupfu rubabaje cyane kandi ruteye agahinda. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, benshi nabonye bakomeje kugenda batanga ibitekerezo binubira mu by'ukuri igikorwa cyakozwe n'uyu mukobwa, avuga yuko ibi ari ubunyamaswa bukomeye cyane butigeze kubaho n'akana gatoya. Namwe rero mugende muduha ibitekerezo mutubwira ko mubyumva. Ese mu by'ukuri abana bakwiriye kwitwara gutya? Ese mu by'ukuri ababyeyi barasabwa gukora iki mu gihe ibihe bikomeje kugenda bigora?
kugorana. Reka rero inshuti bakunzi ba Ibendera TV munyemerere abe ari no kuri inkuru dusubikiraho cyase dusorezaho amakuru yacu je kura y'amasaha ku Ibendera TV. Nongere mbashimire cyane mwese mwabanye natwe, nshimira abantu mwakoze like, nshimira abantu mwakoze subscribe, nshimira abantu mwakoze share mugasangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe banyu, nshimire abantu mwakoze subscribe mwese muri aya makuru mwakoze cyane. Rero ngaho muramukeho murare neza mugira amahoro n'amahirwe. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza mwese. Bye, ciao ciao.